izarokoka na Entente Sport iyi ni Setif oya Etoile Sportive du Sahel hagiye gushya rero Gasenyi y'Inyarugenge mu mabara y'ubururu n'umweru baramanuka bajya he turi live izina ni ririra ni ndende no gusesengura Al Ahly iramanutse narigeze ubwoba tugiye kureba izatuna hagati ya NEC na Nairobi United bagomba gukina na Al Ahly Madani abantu batwihanganire turajya ku yandi makuru tumaze kubabwira ibiri live kano kanya tugomba kubabwira mu buryo buri live Rayon Sport uko wapi Rayon Sport ya cyangwa abayibagiye ko yagiyemo ariko ahangaha ariko hari amahirwe none urabona ko irenze Etoile du Sahel ubu noneho iyo biri butomborane ni ikipe bisa nkaho biri ku rwego rumwe amakipe ataratomboranwa nubwo kuko urabona wa mugari mwe wavugaga reba za Kaizer Chiefs ara hasi zo ziratomborwa za Kaizer Chiefs ngo poti ya mbere muri poti ya kabiri ikipe ataratomborwa ni Flambeau du Centre AS Pol ekipe muri Libya itaramenyekana Rayon Sport n'andi makipe abiri ngo hagiye kwitwa Singida yari yatomborwa ziracyari Azam yari yatomborwa oya zose ziracyahari okay ubwizo zose nizitegereje kureba uko biza kugenda ariko amaso yacu twese dutegereje kureba Rayon Sport yamanuka gute Flambeau du Centre ivuyemo mu Burundi na Sport hagati umuntu witwa Bibi arambwiye ngo nsuriza abarya inyonza Bibi ari n'umufana wa Pere oya tamuto Rayon Sport Bibi ntago muzi Bibi Shu w'Inyamirambo Bibi Shu ndamwibutse barya inyonza arimo aragutuka mbabarire ndakoshije AS Sport na KMKM ubundi hano twakwiye kuba turi ubwo hasigaye ikipe muri Libya hasigaye Rayon Sport ndashaka kubona Rayon Sport na APR zikubita muri round ya mbere zikajya muri round ya kabiri hakavamo imwe ikajya nko mu matsinda byaba byiza zombi zikajya mu matsinda twariho tureba urugendo rwazo ku mugoroba bakamubwiza ukuri round ya kabiri azacu wambaye El Merreikh Bentiu reka turebe ko idatombora reyo iyi ngiyi yagiyemo umukinnyi w'umunyarwanda witwa Saleh niyo muri Sudan ishimwe Saleh ko Rayon Sport ni datombora ira ekipe muri Libya irabisiganya amakipe muri Tanzania hagati ya Singida na Azam iratombora muri aka karere Gasenyi yacu oya n'uri tegetse gutombora mu karere ariko ni datombora Gasenyi yacu iratombora muri aka karere tu ekipe n'isigaye muri Libya irahita itombora hagati ya Singida na Azam kuko ese birashoboka ko Azam yatombora Singida oya ntago bikunda muri preliminary round abari bategura amatikiro ngo ekipe imwe ije gutombora yo muri Libya indi ngo hagati ya Singida na Azam iratombora imwe muri Libya Rayon Sport itombora indi kipe muri Tanzania umwana bagakuyemo tu akamonya ari ubururu Rayon Sport ekipe muri Tanzania akakuyemo mbonye ari ubururu Rayon Sport ifite ekipe muri Tanzania Flambeau du Centre akuyemo Flambeau du Centre Rayon Sport ahubwo Flambeau du Centre ikuyemo nk'ikipe yari igiye gutomborwa kuko na El Merreikh Bintu ntabwo izakina Flambeau du Centre izo ekipe zombi zizatomborwa dusiganya ekipe abiri mu gihugu kimwe n'ikipe yo muri Libya imwe akandi akuyemo Karasagate Azam FC iyo ngiyo turayirokotse igomba gukina ikipe yitwa El Merreikh Bintu Azam FC versus El Merreikh Bintu muri yashaka asuye mu Burundi anasubira tuyo kuko bimeze tu reka turebe live agakuyemo umwarabu akwemiye muri Libya ubwo asigaye Rayon Sport na Singida asigaye Rayon Sport na Singida Flambeau du Centre igomba gukina n'ikipe muri Libya bari gukina bari mu Butaliyani bari mu mikino ya nyuma niyo mpamvu ikipe yazaba itaramenyekana bya Champions n'igikombe cy'igihugu Rayon Sport niyo bita Singida yasohotse muri Rayon Sport yasohotse na Singida kuri Singida usigaye asigaye Singida yonyine ahanga Rayon Sport izajya yaba Medikageri yavuyemo ntabwo ari yakiri yaragiye asigaye mu gakipe kandi kepfiyonge mu gishanga Singida akuyemo Singida bari yo Tanzania Rayon Sport round ibanza bagomba gukina na Singida yo muri Tanzania irakomeye ibintu bitangiye guhindura intera breaking Rayon Sport na Singida muri round ya mbere ya Champions League
ubwo nkahita nsigarana muri aya makipe atandatu asigaye Stellenbosch, Jwaneng Galaxy, Kaizer Chiefs, Leo Leopard na Otoho. Naho tugomba kumenya amakipe agomba kuza cyane n'aya makipe kubera ko ziyazo hejuru zamaze kubona yazo asante tukotoko na Nkwala izaruka izahura na Wydad, izaruka hagati ya Generation Foot na Mamadou Diallo izahura na USA Marge, izaruka hagati ya Banton na Haia izahura na Belouizdad. Ari makipe nayo agiye guhereza ibigugu bagomba guhura muri round ya kabiri. Ubwo ugize ibyawo akaba ari Stellenbosch yari muri kimwe cya kabiri kirangiza umwaka ushize ikurwamo na Simba. yitwa Stellenbosch. Singida bareyo bari tayarira. Aha ni urucabana. Aha ni urucabana. Umureyo yicare atuze arye anywe. Ahubwo natangira ategurira round ya kabiri. Aha ngaho umureyo agomba kumanuka basumba. Ayatombora ntabwo yoroshye. Aha ngaha rwose umureyo niyicare atuze narye nanywe. Kipe ya kane mu gihugu cya Tanzania ni challenge nziza. Ntabwo ari match yo kurira ngo urayitsinda koko iby'ibengaza ukuntu byatuhindukanye aha ngaha. Abantu bakarara amatwumvaga ari ibintu byoroshye. Bengazi bateretsemo n'akantu k'ubwarabu bwinshi nyine batera abantu umutwe ariko aha ngaho umureyo. Aha ngaha Tanzania. Ejo ndapira yakuyemo azamu tuvuga ngo ikipe ya hatari. Haje Singida, Rayon Sport ikuyemo na Singida. Noneho inkuru mbi yabitashye u Rwanda. Kandi ikindi nuko Rayon Sport ari izabanza mu rugo. Nuvuga Nyarugenge ni bibi. Ngo gusoreza we ni bibi nyine. Ni bibi. Master win ni Kigali. Ari ikipe yakwifuza gusoreza hanze se. Njya nibuka ubwo Rayon Sport yajyaga mu matsinda yabanje Kigali itsinda Costa do Sol, yitwa Costa do Sol. Ibitego 3-0. Ariko match yabereye mu gihugu cya Mozambique. Ibintu byabaye Reyo barayatatse. Ntabwo bibaho. Reyo barayatatse umusifuzi w'umurundi yayibaye. Arababwira ati ariko murashaka iki kwe? Ati kwera aba bakinnyi mwababwiye bakaba abantu b'abagabo. Yarabafashije. Yivugaga ikirundi umusifuzi. Akaza akagira gutya ati gewe bakagira ngo arimo arasanze. Ati gewe aba bakinnyi banyu ati bongera ati gende ndahita ndashyira abakinnyi banyu nimutabwira abakinnyi banyu ngo babagaba ati gewe muranteza ibibazo gewe. Rayon Sport yarayifashije cyane. None kuri iyi nshuro Rayon Sport igiye kongera kubanza gukinira mu rugo. Irasabwa impamba mw'abantu mwe. Irasabwa impamba. Ubundi wende kazajya hanze kujya kuri. Irasabwa impamba i draw. Uzi ikintu gikwiye kuba muri Rayon Sport bashaka amashusho ya match yabo na Costa do Sol. Nibarangiza mu gutegura match na Singida bazakina bazayereke abakinnyi ba Rayon Sport bari match bayirangize bari ikintu cyitwa pressure. Nibamara kwibereka babwire batoke tugomba gukora akazi gakomeye cyane kuri Stade Amahoro ku buryo nitunajya Tanzania tutazahura n'ibyo twabuhuriye hehe muri Mozambique. Icyoroshye